Font de la cigonya i la guineu, 1884. Obra d'Eduard Alentorn. Parc de la Ciutadella. És una font d'obra vista en dos nivells, ambdós en forma hexagonal. Al capdamunt de l'hexàgon central s'erigeix un conjunt escultòric en marbre blanc amb una cigonya, una guineu, un plat i una gerra. El conjunt escultòric va ser creat per l'escultor Eduard Alentorn l'any 1884 i adquirit per l'Ajuntament de Barcelona directament a l'entorn al preu de 6.000 pessetes d'aquells temps l'any 1890. La font va ser instal·lada en una petita plaça al costat de l'Ombracle, dins del Parc de la Ciutadella. La font de la cigonya i la guineu s'inspira en la faula de la cigonya i la guineu d'Isop, segons la versió de Jean de La Fontaine. Una guineu va convidar la cigonya a dinar a casa seva i li va oferir sopa, de manera que mentre la guineu se la prenia, la cigonya patia perquè no podia arribar al líquid amb el seu llarg bec. Humiliada, va convidar un altre dia la guineu a casa seva i li va oferir llet en un got, de manera que la guineu no va poder veure-la. Es una fuente de obra vista en dos niveles, ambos en forma hexagonal. En lo alto del hexágono central se erige un conjunto escultórico en mármol blanco, con una cigüeña, un zorro, un plato y una jarra. El conjunto escultórico fue creado por el escultor Eduard Alentorn en 1884 y adquirido por el Ayuntamiento de Barcelona directamente a Alentorn al precio de 6.000 pesetas de aquellos tiempos, en 1890. La fuente fue instalada en una pequeña plaza junto al Ombracle, dentro del Parque de la Ciutadella. La fuente de la cigüeña y el zorro se inspira en una fábula de la cigüeña y el zorro de Esopo, según la versión de Jean de La Fontaine. Un zorro invitó a la cigüeña a comer en su casa y le ofreció sopa. De manera que mientras el zorro se la tomaba, la cigüeña sufría porque no podía llegar al líquido con su largo pico. Humillada, invitó otro día al zorro a su casa y le invitó leche en un vaso alto, de manera que el zorro no pudo beberla.